Ko te whare here here o Ahuriri, te whare here here tawhito rawa o Aotearoa nei. I reira hoki, te kōti e noho mau here ana mo tētahi wā, I mua I te whakakoretanga o ngā hāmene a te karauna ki runga iaia. Te rapea ka katia taua whare here here moa ke tonu atu I nā rā hoki ko ki atua tai whenua Aotearoa kia toro wāka kai arahi tūruhi ki taua whare here here I ngā tau 22 nei. Kāore o na whare ara, ngā whare o tērā whare here here e haumaru ana I nāia nei. Kia hatia, hei tā wāka e hari I te mea me kāti rawa I te katoa o te whare here here. Kia tahuri ake tātou. Ahakoa e kati ana ngā kuaha e hia tonu ana te iwi whānui ki te kuhu mai. Yes, I'm sorry we are closed because government closed us down. We have been notified by LINZ that they will no longer renew the lease of Napier Prison. Kei hukarere te whenua nei he wāhi tapu hoki ki a ngai Māori. E nui ngā Māori kua mauhere tia kia au nei mo te kore noiho. Nō reira kia nei me aukati me tūraki. Me te āki a te iwi me kati ana kuaha. Hei te mea, nōku e rā tupuna, engari nō kahungunu, whānui e rā tupuna. Nō reira e kari pai, te āhuatanga o te noho, ki roto I tērā o ngā whare here here. Ko te raru kei tūpono etahi o ngā pātū ka turaki pia I tētahi rū whenua. Nā reira ko te whai kia whakakaha ake I aua pātū. Ai whakatū te whare here here nei I te tau ko 1812 I kati a ngā kuaha I te tau ko 1923. I taua wā I mauheretia ngā tīpuna Māori o te hauhau me te kōti arikirangi te turuki mō tā rātau whawhai atu ki te kāwanatanga. Mena ka haere koe ki roto, ka kite nei koe I te wiriwiritanga, te mōrikarikatanga o tērā o ngā whare. One of the significant things about this place here was it was an old Māori pā site called Hukarere, and there are lots of, there's a urupā here from old Māori times. There are people buried everywhere around here, everywhere. E ai ki ngā kōrero, koinei te whare here here kino rawa atu e rere ai te wairua, I nā te tawhito o te wāhi nei. You know, so my concern is that nothing will happen. This place will end up with the same fate as a Napier Hospital, Henepare, all those schools that have been abandoned and just left to deteriorate. Me wehea wāka hei te mutunga o te maramara anō kia tae ai ngā mana whakahaere ki te tirotiro I te wāhi. Aroha Treacher, te karere.